Sibhlungu ke lesisikhumbuzo ngoba sihlangene nezinsuku lapha abantu bethi khona bakwi festive season. Lesisikhumbuzo singena ngeinsuku ezinzima lapha kudakwa khona ngisho ikholwa. Avidinwa ke insizwa uma ukhuluma ngotshwala ngoba bavele bathi usephelelwe inkonzo. Kodwa umasizwa ngobaba bethu bathi kwaku 1963 phezulu kwentaba omhlanganhlakazi bathi kwakulwesithathu bathi ayifaka umjivo bomvu nesikhafu esibomvu yayisifaka ikhongomane ekhanda bathi athi mayishumayela kuleyo nkonzo yayo yayiphethe ngalelo langa bathi athi maNazaretha noma ngehla ingilosi ezulwini efake egqoke njengami efaka umjivo bomvu nesikhafu esibomvu nekhongomane ithi maNazaretha kuphuzeni utshwala ithi nize ningavumi anoyitshela uShemba akasitshelanga lokho yathi noma ngehla ingilosi enjani ithi myekeni lo Shembe nize ningavumi anoyitshela ukuthi uShemba zangakusho lokho ngiyathanda ukukubona Ngizophinda ngikulandele